Solo kwangomnyaka ka-2011 iphasi lonke ligidinga ukuba khona kwemirhatsho qobe ngelanga le-13 enyangeni kaMhlolanja njengokumenyezelwa ihlangano yezefundo nezesayensi ehlanganweni yeentjhaba ezibumbeneko i-UNESCO. Lilanga lesikhumbuza bona sikhathi sokugidinga umrhatsho njengomthombo welwazi, ifundo nokuzithabisa. Isiqubulo somnyaka losokugidinga i-World Radio Day sithi ikhulu umnyaka lokwazisa, ukuthabisa nokufundisa. Lithabo elikhulu ukuhlanganisa amehlo nawe kumabona kude esigidinga umthombo omkhulu wokurhatsha ilwazi, ifundo nokuzithabisa okumrhatsho. Ngingubranko Nkambulo komloyisani kwaBhorholo lotshani. Umrhatsho njengoba nasiwazi namhlanje wasungulwa eminyakeni engale kwelikhulu njengomthombo wokuthindana. Wandlondlobala waba mthombo wokwabelana nokufundisa ngelwazi zamasiko wabantu, izehlakalo, ituthuko nokuzithabisa. Ngesikhathi lesi esiphila kiso sejuguluko korobubulo lesigaba sesine, i-4IR, efika nethungelelwano le-internet nedigitali, kunamaziko amithombo yendaba zamaphephandaba namaphephabhuku avaliweko sikhuluma nje. Ingabe umrhatsho uzokusinda? Nesizukulwane esizako siufunyane ukhona na? Umrhatsho usesemthombo onobhadekelo ebantwini abaningi bentshaba zephasi. Kodwa angekhe sakubalekela ukuthi uqalene neentjhijilo eziningi ezifika nemihlobo emitsha yezokurhatsha. Abantu abaningi abathanda zemidlalo basathembele emrhatshweni ukubasiza ngokwenzekako emidlalweni wabunqopha. Umrhatshi abafikele lapha inyawo zabo engekhe zabafikisa khona. Umrhatsho ubelilihlo, ulethe okwenzekako ngephimbo kwakheke ilihlo lomkhumbulo kumlaleli okude ngebanga elimakhilomitha nalapha kwenzeka khona isehlakalo. Ukufika kwakamabona kude kwabangela ukuthi kube nabasola ukuthi isikhathi somrhatsho siyaphela, ngombana emakhaya abantu abaningi bahlala isikhathi eside babukele ngamehlo begodu bezwe ngendlebe okuvela kumabonwa kude. Kodwa umrhatsho wabonakala kumthombo wamsinya nolulu kulethi lwazi, ifundo nokuzithabisa ebantwini nanyana kukuphi lapha bakhona. Lo mrhatsho iKwekwezi FM kokhanya ba ngezawa le-11 indaba lotshani. Indaba ezifundwa emirhatshweni kusesengizo ezifika msinyana kiyo yonke imiphakathi nabantu abahlukahlukeneko, abafundileko nabangakalibeki eminyangweni wesikolo. Ukufika kwentando yeningi ngomnyaka ka-1994 kwavula namathuba okwandisa imirhatsho yeSewula eyayakhiwe ngokwamalimi wamasiko wabantu. Kuba nemirhatsho yemiphakathi ezokusekela amajima wokuthuthukisa imiphakathi ngefundo nelwazi. Ihlangano ebizwa i-The Conversation Africa ibale ukuthi imirhatsho yangeSewula Africa ehlukaniswe nge-commercial ne-public radio ima-40 kuthi yomphakathi ebizwa ngama-community radio ibe 284. Lokhu kusitshengisa ubukhulu bokulalelwa kwemirhatsho ngeSewula Africa okwanda kakhulu ngesikhathi sokurhatsheka komgomano ongumabhubhisi i-COVID-19 hlangana nomnyaka ka-2020 bekwaba ngo-2022. Ijuguluko elibizwa nge-Fourth Industrial Revolution lize netuthuko yokurhatsha ngomoya we-internet okuvule amaziko okurhatsha amaningi aphalisana nomrhatsho. Hlangana nawo singabala ukugadangiswa kwamavidiyo wabarhatshi abesenkundleni zokuthintana. Lokhu kwenza umlaleli angasazakheli isithombe samehlo womkhumbulo nesithombe ngqondo somrhatshi kodwa ambone ngamehlo wenyama. Imrhatsho ibonakala ikatelelekile ukujugulula indlela yokurhatsha ibe ngebonwa ngamehlo ebizwa ngesingisi bona yi-audio visual. Kulapha kwenziwa khona ama-podcast wamahlelo wemrhatsho abukelwako. Okuhle ngomrhatsho abosolwazi nabahubhululi abasavumelana ngakho ukuthi umrhatsho usesemthombo obulula nowamsinyana wokurhatsha ilwazi elifika ebantwini abaningi msinyana. Abalaleli bomrhatsho bakhona ukulandela amaziko wenkundla zokuthintana, ukuzuma amahlelo abathandako emrhatshweni bawalalele ngesikhathi esithandwa ngibo, baledlile lapho bakhona. Khan lokhu kukufa kwemrhatsho namkha kujuguluka kwendlela esamukela ngayo ilwazi esiliphakelwa mrhatsho? Mbuzo loyo. Kutsho ze-hour le-11 kuKwekwezi FM kokhanya ba
Ngithokozile ukusebenzisana nawe namhlanje singikuthembisa intombi yesiqotsheni ngesimbi 12. Siyathokoza ukuhlala nathi ehlelweni sibuya nenyanda. Indaba nkulu yethu yanamhlanje ngugidinga ilanga lemirhatsho iWorld Radio Day ngombuzo othi imirhatsho iyafana ngokufika kweteknoloji eze norhatsha ngethungelelwano. Inthekeli zethu ngubaba uNkosinathi Nduli omphathi we-SABC Mpumalanga Khombo emumethe ikwekwezi FM neligwalagwala FM kodwa sibe noThabang Puso Yabone ongunobhala Mazombe wehlangano yemirhatsho yomphakathi iNational Community Radio Forum. Siza nabo nasibuyako. Njengombana sizwile embikweni osisendlalelo ngemva kokufika kombuso wentando yeningi ngeSouth Africa kwavuleka ithuba lokusungula imirhatsho yemiphakathi ama-community radio. Lokhu kwaletha amathuba wabalandeli nabathandi bomrhatsho eduze. Asamukele unobhala zombelele wehlangano yemirhatsho yomphakathi uGeneral Secretary we-National Community Radio Forum uThabang Puso Yabone. Siyakulotshisa baba Puso Yabone sithi dumela re. Tumela morarele kae. Siyathokoza ukuba nathi lapha ehlelweni sibuya nenyanda. Akhe usazise nge-National Community Radio Forum iyini yenzani? National Community Radio Forum ke mokgatlo wa di radio station o thusang mo lephatong la khaso ya di community radio station. Yone ile ya thomila ka ngwaga wa 1993 me idira jaaka mokgatlo wa kemedi ya di radio station tsa selegae go ralala Afrika Borwa ka bophara. Tsamaya jalo e buelela di radio stations tseno go netefatsa gore molao o tlhomiwang mo Afrika Borwa ke molao o dirang gore di radio stations di kgone go tswelela go pele di kgone go atlega mo go tsotlhe tseo ba di dirang. Le re tsamaya re buisana jalo le balaodi jaaka balaodi ba ba ikemetseng ba ditlhaeletsano mo Afrika Borwa e le ICASA le ba bangwe. Ukusukela ngo-1993 nayisungulwako ifikako i-National Community Radio Forum, ubona ukuthi umsebenzi wayo iphumelele ukuwenza? Re ka morarre le fa dikgwetlho e le tse dintsi ka ntlha ya gore o fitlhela ikonomi e sa letle gore re fitlhelele ko di radio stationing tse tsotlhe. Le re ka gore re fitlhelele mo e leng gore re ka kgona teng. Re na le di provincial structures jaaka NCRF Gauteng, NCRF Limpopo, NCRF Northern Cape, NCRF KZN. The provincial structures di thusana jalo le di radio station gore re kgone go bona gore re ka ba thusa ka eng ka di training se jalo le jalo tse leng gore di dira gore ditiro tsa bone di nne bonolo go tswelela ko pele. Namhlanje sigidinga iWorld Radio Day. Kutsho ukuthini kini njengeforum yama-community radio? Letsatsi le la lefatshe la radio mo go rona ga re le keteka jalo e le ka di 13 tsa February le botlhokwa thata gonne le tlotlomatsa seabe se radio e nang le sone mo matshelong a rona. Le gatelela gore radio e botlhokwa mo dikarolong tse di farologaneng tsa rona. Le ka nako tse dintsi o fitlhela ile gore bobega kgang jo bo farologaneng bobega ka mokgwa o ba bonang dilo ka teng ka mokgwa o e leng gore ka nako tse dingwe ke wa television kgotsa ke wa go kwala. Le radio yone batho ba le bantsi ba kgona go ifitlhelela ka ntlha ya gore ke e na le mokgwa bonolo wa go fitlhelelwa. Le ira gore batho ba e leng gore ba kgakala jaaka mo di rural areas ba kgone go fitlhelela radio go sa kgathalesege gore ba na le maemo a feng mo go tsa ikonomi. So ka nako tsotlhe
ga re na le mathata mo nageng kgotsa masetlapelo a tlholego kgotsa maemo a tshoganyetso re dirisa radio gore e kgone go atolosa molaetsa gore o fitlhelele bareetsi le baagi. Uveza ukuthi abantu abanengi basayithemba iradio ngoba ikwazi ukufika konke lapha bakhona. Kodwa sikhathi se-technology ye-internet efike ne-digital broadcasting. Kutsho ukuthini lokhu iyafa iradio? Radio e ka sešwe wa gopola gore mo nakong tse di fetileng batho ba bantsi ga nako ya television le ba bua gore ke nako ya gore radio e shwe ka ntlha ya gore ka nako eo ba ne ba bona gore go motho kgona jalo go bona di-pictures le yalo seo se tla dira gore batho ba tlogele radio ba ye go se ba se bonang. Ba ne ba sa lemoge gore ke yone strength sa radio ke sone seo sa gore jaaka batho ba bui e tlisa gore motho a itirele ka gagwe a kgone go inaganela ka bo ene e leng the theater of mind. Le seo se dira gore radio station e kgone go tswella pele le mo dinakong tse di fetileng tse e leng gore batho ba ne ba nagana gore television e tlile go e bolaya ka teng. Bonnete ke gore le mo matsatsing a gompieno a setegeniki a technology radio e sentse e tlile go tswella pele segolo jang mo Afrika Borwa mo e leng gore e na le seabe thata mo metsweding ya tshedimosetso mo bathong ba e leng gore ga ba na data kgotsa ga ba na di-cell phones tse e leng gore di ba letlelela gore ba kgone go accessa content e leng gore e tlisiwa ke yone digital media. Sesiphetha re puso yabone umhatsho uphila ngabalaleli nemali engenako. Ubona ukuthi iradio izokuba yithelevishini ngokulandela imali yabakhangisi? Radio ka se latele television ibile ka se tsamaye e batle go tshwana le television. Gonne matla a radio a mo go gone gore ke yone radio ga e bontshe motho gore o shebile eng motho ene ka bo ene wa inaganela gore o shebile eng mme e ka tswa e le eng matla a radio a ikaegile thata mo mekgweng e leng gore radio e dira ka yone. Go na le ka mokgwa o leng gore motho o reetsa radio a be a utlwa voice ka e kare ke ya motho o godileng kgotsa ka e kare ke ya motho o motona mme e le voice ya motho o e leng gore ke motho yo monnye. Seo ke sone se e leng gore e sentse e le matla a radio e sentse e na le yone gore e ire gore moreetsi ka bo ene a nne le bokgoni jwa go tlhama dilo tsa go akanya a kgone go akanya a kgone go bonela dilo ko pele a kgone go inaganela gore ke eng se e leng gore se ka tswa se diragala mo dipuisanong tse di leng teng. So radio e sentse e ikaegile ka mekgwa eo ya go tlisa tshedimosetso mo bathong mme ga e ka ke ya batla go itshwantsa le television. Re siyathokoza re tumetse tota ka nako ya lena. Re a leboga morasi. Loyo ngongunobhala zombelele ehlanganweni yemirhatsho yomphakathi i-National Community Radio Forum ubaba uThabang ngwakwa puso yabone. Kanti godu sinomphathi wemirhatsho ye-SABC Mpumalanga Khombo uNkosinathi Nduli ungomunye wabanenkhuluphelo khulu esihlokweni esithinta umsebenzi wemirhatsho nekusasa layo. Kodwa njengesazi esinethando kezokukhangisa sifanelwe ukuzwa umbono wakhe ngaleli langa eliqhakatheke kangaka ebizelweni lomsebenzi wakhe njengomphathi wemirhatsho. Lake lihle lemirhatsho mhlalukwana qaba. Nambala Loisani la ngelihle lemirhatsho kiboboke ababukeli bethu naboboke abathandi bomrhatsho nabathandi be-SABC. Njengomphathi wemirhatsho kutsho ukuthini kuwe ukuthi kube lilanga lokugidinga lumthombo welwazi ofundisako nothabisako? Nakuthu kaziqhakatheke khulu lokho kwenzekako ukuthi namhlanje sigidinge ilanga elikhulu kangaka sigidinge umsebenzi womthombo omkhulu ofana nawo lo okumrhatsho umthombo welwazi umthombo wefundiso bekodwa nokumthombo wokuthabisa iningi lezakhamuzi ngathi nje kwaphela eSouth Africa
ephasini lonke. Manje ke lokhu kuyatshela ukuthi isikhathi sokubana sibuyele emva siqale ukuthi nakumhatsho nomsebenzi wawo sewukhambe iminyaka eminingi kangaka ngo-2024 khona urakela phambili njani umhatsho ukuthi ube nginakho umthombo othendekako begodwa ube nginakho umthombo okwazi ukufinyelela amahlangothi wonke wephasi. Mbuzo omkhulu-ke kilokho okuvezako usekufikeni kwe-4th Industrial Revolution eze ne-internet beyasethulela ihlelo lokurhatsha ngethungelelwano. Khani lokho kutsho ukuthi uyafa umhatsho ngendlela esiwazi ngakhona? Ngo-2011 kunesazi lapha ekorweni yezorhatsha esathi ngelimi lesiyeni lathi every time a new medium is introduced the obituary of some older one is invariably written. Atsho ukubana lokha nakuvela indlela entsha yorhatsha le yangaphambilini ikhamba iphelelwa sikhathi kodwana-ke sekukhambe kwaba nemitlolo eminingi eminye yayo ngetlolwe nguNtuli NW 2024 beze ukuthi ekhabo lakhona kusiqiniso ukuthi imirhatsho ikhamba iphelelwa sikhathi kodwana umbuzo khona ukuthi umhatsho uadapta njani khona uzokwazi ukukhamba uchukuchukuluka indlela ophakela ngayo nendlela ofinyeleleka ngayo njengoba indlela zabalaleli bethu zokufumana umhatsho nezokulalela amahlelo sezajugulwa kangaka. Lokho kutsho khona-ke ukuthi ukufika kwe-4th Industrial Revolution ekorweni yezorhatsha sikhulukhulu yemirhatsho kufanele kulethe isithombe esithi njengomhatsho singasebenzisa njani indlela entsha le yokuthindana ukwenza isiqiniseko sokubana kunathiswa indlela umlaleli akwazi ukusifunyana ngayo. Okutsho ukuthi umhatsho kuhle kuhle awukazi ukufa kodwana okuzokufanele kujuguluke yindlela umhatsho ophakela ngayo ilwazi khona laba bamukelako ngale bakwazi ukuthi bamukele ngendlela ezokwazi ukubanelisa nekhambisana nesikhathi. Emsebenzini nakho owenzako ngokulandelela ukusebenza kwemihatsho nekusasa lawo ubona ukuthi umphakathi isitshaba sesenethemba kangangani phezu komhatsho? Nokuthi sithena sihleziko sike eminye imihlangano eqhakathekileko ngaphakathi kwe-SABC kwavela ihubhululo livezwa zizazi ezivela ngaphandle zaveza ukuthi nanje isitshaba sekhethu sisese nenethemba kwangangobana lokha indaba nayingakaveli emhathweni ingakaveli emhathweni ye-SABC kutsho kubona kusiqiniso. Uyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-coronavirus wonke umuntu bekabeke indlebe emhathweni ngomnqopho wokufumana ilwazi elifaneleko nekulwazi elikhambisana nesikhathi nekulwazi ezizamsiza ukubana akwazi ukuphepha. Manje-ke leso sikhathi sitshengise ukuthi i-SABC isabonwa nanje njengomhatsheli othembeke khulu esitshabeni sekhethu begodwa nokutshengisa ukuthi lokhu okuthulwa yi-SABC njengamahlelo ngemihatsho yayo kusese yindlela i-SABC etshengisa ithemba layo ekorweni yezorhatsha. Manje-ke lokhu kuletha isithombe esithi urhatsha njenganje akusasi nje indlela kwaphela ekufanele wena njengomhatsheli uziqale ngayo kodwana yindlela efanele uqale ukuthi umhatshela nomphakela lo yena wamukelani ufumanani okukhambisana nalokho kuzindingo zakhe. Manje-ke kuyatshela ukuthi kufanele njenganje sibuyele ekuqalisiseni ukuqakatheka komhatsho nekungenye into eqakatheke ekhulu-ke leyo evela emahubhululweni ahlukahlukeneko ukuthi i-perceived usefulness ngelimi lesiyeni hlangana nokhunye yilento ekufanele bona iqalisiswe khulu leyo ukuthi abantu abamukelako bakubona ukuqakatheke kangangani wena. Kunenkulumo enandivela khulukhulu-ke ngabakhangisi esele beqele endleleni yokukhangisa ye-digital bathi abakhangisi sebayamela khulu ngehlangothini le-digital lingangani iqiniso kule ndaba? Nawuthi iqiniso ukuthi vele khona ituthuke khona le seyenze ukuthi kube nendlela eziningi abakhangisi abakhona ukufinyelela ngazo umthengi wabo. Kodwana-ke ekufanele ukukhumbule ukuthi iSewula Afrika kuphandle kusachigamile ukwamukeleka nokusetshenziswa kwendlela ezitsha zorhatsha ezifaka hlangana i-digital njenganje. Lokho akusinto eyenziwa amaSewula Afrika nje kwaphela ngombana kuthanda bona kodwana eSewula Afrika sikhuluma nje yi-54% kwaphela yamaSewula Afrika ane-internet. Ingasi angisabali-ke kodwa okuningi ofaka hlangana indlela zokuthindana i-internet nje kwaphela i-54% kwaphela. Manje-ke lokho kuyatshela ukuthi
kusesenomraro omkhulu ekutheni uza ukuthi indlela ezitsha lezi zokwenza kuzindlela esele zamukeleke ngokwaneleko eSouth Africa nokwenza ukuthi imirhatho ingasasebenzi manje ke eSouth Africa kufanele iqale njenganje 80% yamaSouth Africa yalalela umrhatho 70% yanali nani labantu abalalela umrhatho balalela umrhatho eqhatha ngelimi balimiwe sindu lokho kuyatshela ukuthi imirhatho le isathintene khudlwana nesitshaba sesisonke kodwa nawukhona ukuthi esitshabeni sabantu abayi-80 abayi-60 million uthi wena 80% yesitshaba leso silalela umrhatho lokho kuyatshela ukuthi umrhatho usaqakatheke kakhulu eSouth Africa ngoba indlela yethu yokwenza izinga lethu lomnotho nezinga izinga lokuphila nje kumaSouth Africa akukakuthi fika la lithi khona vele umrhatho sekuyinto engakafanele isetshenziswe lokho nakufanele kuthintwane nabathengi umrhatho usesengezinye zendlela ezilula nezingabiziko zokukhuluma nesitshaba ngokubanda baso Pendulo le ikhambisana godu nokuthi indlela abalaleli bomrhatho abalalela ngayo ibonakala ijuguluka abalaleli bathi balalela bafune nokubona umrhatho kwangathi uyajuguluka umrhatho kunendlela esiwazi ngayo ungavumelana nami kuloko Nakuthi umrhatho vele uzokujuguluka enye nenye into ejama sikhundla sinye ingafuna ukukhambisana nesikhathi izokhamba iphelelwa isikhathi lokho kutshela ukuthi into ejuguluka kokuhle kuhle akujuguluki into ekuthiwa umrhatho kujuguluka indlela yokurhatsha manje ke nakuyindlela yokurhatsha nendlela yokuphakela ilwazi leli ukutshela ukuthi nasi into esiyithathe sayipackage ayisithathe sayibuthelela njengomrhatho kufanele siyithathe siqaliseke njenganje ukuthi isese bekodwa kusafanele bona ibe ngilokho kwakwenziwa ngaphambilini la lo ohlezi ngemva komvobho abamuntu ongathi uyaphosa urhatshe esimini khona ithoro ephoswako iza kuvuthwa ngokuhamba kwesikhathi lokho kutshela ukuthi akusafana lokho awusaphoseli nje kwaphela umlaleli sekayingxenye yehlelo umlaleli sekayingxenye yokuvezwa kwehlelo ngoba ilwazi eliningi esilisa ngaphandle ufumana kulilwazi esilibuthelele ngokusebenzisana nomlaleli ngokuqala ukuthi uthumela inenkundleni zokuthintana umlaleli ufunda ini umlaleli ngikuphabelana ngapho nabanye abalaleli ngaphandle lapha manje lokho kutshela ukuthi kujuguluka indlela yokwenza ngoba ekhabo lakhona nasi into ekuthiwa mrhatho sisayithoga eSouth Africa isathogwa liphasi lonke ngikhona nje 3 billion yabantu ephasini lonke basaragala phambili nokulalela umrhatho ngandlela yinye namtjana eziningi ezikhona ezitshengisa ukuthi umrhatho akusimrhatho yindlela ngithi yokuphakela kwethu kwamahlelo khona indlela nasi into esibiza ngomrhatho izokuhamba ikhambisana nesikhathi Sasiphetha mhlalukwana ingazi zomrhatho balaleli nenzuzo engeniswako ubona ukuthi amajuguluko afikile kola athinta kangangani inzuzo nabalaleli okungikho okungaphilisa umrhatho Nokuthi kuyithinta kakhulu begodwa lokho kuletha umbuzo oqhakathekileko kithi njengabantu abanikezwe umsebenzi wokuqalana nomrhatho namtjana wokuphatha nokulawula imirhatho umsebenzi othi sizwisisa kangangani amajuguluko esikhuluma ngawo la begodwa thina sikhambisana kangangani sizimisele kangangani ukuzwisisa umlaleli ngendlela indlela enza ngayo le nekuyinto ezokwenza ukuthi-ke sikuzwisisa umlaleli sikwazi ukuthi simphakele ngendlela sifuna ngayo le lokho kuthi ukuthi lokho nathi sizokwazi ukuthi sibe nengeniso enzinzileko neyasafuthi yemirhatho bekodwa ingeniso ekwazi ukwenza imirhatho izijamele kufanele singazicala thina ngaphakathi kazi ngesintu kuthiwa zinuka amakhwapha kodwa ungazicala wena khulu ngaphakathi nawuqeda kuziwahlela izandla kufanele kuqale ngaphandle ukuthi ekwamukeleke napha samukelwa ngayiphi indlela begodwa-ke yini nasinto efuna umlaleli ngaphandle lokho nakuzokwazi ukuthi kungezeleleke inzuzo neengeniso zomrhatho senitsho nokukhula kwabalaleli kufanele vele umrhatho uyokuqala ngaphandle apha ukuthi umlaleli usifuna njani khona sizokulungisa besihlele indlela thina esimphakela ngayo nendlela esikhulumisana naye ngayo nendlela kazokuthintana naye ngayo khona sizokwazi ukuthi sibe nendlela eba nesikhozi yasafuthi siba nabalaleli ukuthi ngale kwalapho-ke nenzuzo sengitsho nokusebenzisana kwethu nabakhangisi kukwazi ukukhula so-ke umrhatho akusasimrhatho kokuthi kufanele udlulise kwaphela kodwa nakufanele ulethe imisombululo ziinsombululo ezifuna abalaleli
zizisombululo ezifuna abakhangisi ngikho-ke thina kufanele sikwenze njengabantu abaqalene umsebenzi wokulawula nokuphathwa kwemirhatsho njenganje. Mhlalukwana sithokoze khulu kwamambala mina ngikuzwile nawuthi kwafika ingwenya eja ingwenya ebeyikhona ayisaqalwa nokuqalwa nguNkosinathi Nduli mphathi wemirhatsho ye-SABC eMpumalanga. Nasibuyako siza ngakuwe mbukeli nombuzo othi uyafa umrhatsho na? Zikhulumile izazi nengikhulu ngobujamo bemirhatsho kulesi sikhathi esikiso seteknoloji edigital ethuthukako. Asizweke wakho umbono mbukeli uthumele ekhasini lethu leFacebook. I-SABC idlala indima enkulu empilweni zethu ekusiletheleni ilwazi nasekuthuthukiseni ilwazi. Ala SABC ayichubeke njalo isilethela amahubhululo nolwazi emphakathini. Sibulela kakhulu kumuntu wathi wavela necebo lokubana kube khona iradio eSouth Africa, so sizakwazi nathi lokubana sive indaba sibone na kwi-TV lwezenzekayo. Iradio ngiyibona ibambe elikhulu iqhaza ekusakazeleni umphakathi futhi ke manje iya ngokuthuthuka ngempela ngoba sithola zonke indaba esidinga ukuzazi. Sithokoze khulu kwamambala ubukele ihlelo sibuya nenyanda kumabona kude ngisayokulalela umrhatsho cezela kukosi.